Yes, mbaye ikaze bakurikiye ukuri kutavuzwe ibintu birakomeye hano ku rukiko rwa gisirikare, abafana, imiryango, abanyamakuru ndetse na bamwe mu bakunzi ba TRFC. Imihanda iruzuye ku rukiko, umutekano ni wose cyane, aradusohora kugira ngo urukiko rukomeze urubanza mu muheza, ariko twinjiyemo neza cyane ngira ngo mbaye update yihuta cyane, ariko ntaragera kure cyane. Mbibutsa kujya gushaka telefone kwa Rujama Phones, ubundi mukabasha kuba mwatunga ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga, amatelefone. Ariko kandi ubwo hagati aho ngaho abandi bantu bashaka kwamaza muhamagare kuri izo nimero, nitwa Peacemaker Pandit. Reka turebe urubanza rw'abofisiye ba RDF Rwanda Defense Force, ariko kandi turebe harimo abakozi ba RCS, harimo abasivile bashinzwe muri dosiye ya TRFC. Rukaba rushyizwe mu muhezo, ariko mbere kujya mu muhezo reka turebe nize impamvu zatumye rujya mu muhezo. Hano urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo ni ku itariki ya 13 turi mu kwezi kwa 8 2025. Urubanza rwatangiye rero ruburanishwamo abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS. Turaza no kwitiraho cyane, harimo umuvugizi wari uvuye kwiga arafunzwe. Murumva ko hari ukuntu nagira amahirwe, ariko ibyago bigenda byiza bikiyongeraho cyane. Ni inshuti itangazamakuru cyane yitwa SSP Sengabo Hilary, yabanye neza n'itangazamakuru, n'ubu ndizera ko binazabicika kazakomeza tukabana neza mu kubaka igihugu. Umwe mu bantu bahanga cyane muri communication, ubwo harimo na bagenzi bakonaga muri RCS, ariko kandi n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi rero byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri mu kwezi kwa 9 mu 2024, ubwo yari yagiye gukina na Pyramide FC, yongeye ikayitombora, yitsinze kabiri, yitwara igikombe, yarongeye irayitombora. Urumva ko ibyago bigwira abagabo automatically. Tuzabigarukaho nabyo cyane. Byari mu rushanwa rya CAF Champions League, yari yaherekejwe n'abarimo abanyamakuru ba siporo. Abari kuburanishwa rero barimo umuvugizi wa RCS CSP, Chief Superintendent of Wati n'ibyo Hilary Sengabo, ariko kandi hakaba harimo na CSP Olive Mukantabana, nawe ukorera muri uru rwego rushinzwe kugorora abafunzwe. Ariko kandi harimo abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni na Captain Penina Umurungi. Abo nabo barimo baraburana. Abasivile rero bari kuburanishwa muri urubanza barimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju, hari kandi Ishimwe Rikari, hakaba Mucyo Anta Biganiro wahoze muri uyu mwuga akawuvamo. Ariko kandi ubushinjacyaha bwa gisirikare bashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe, n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe. Kapiteni Mutoni yoherejwe kwa muganga. Umwunganizi wa Kapiteni Mutoni yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro, hari ku itariki ya 12, noneho gucya ku itariki ya 13 ari buze kuba rero yaburana. Naho uyu munyamategeko wakibona mu gitondo cyo kuri wa 13, bivuze ngo ukuntu ibintu biba bimeze iyo dosiye yawe utabashe kuba wayibona, ntago ubasha kuba waburana kuri ibyo byaha. Ariyo mpamvu ahangaha tugomba kuba tureba ngo nimba dosiye yatinze kuyibona, ukayibona bitinze uko bigenda, ahubwo ntabwo basha kuburana, ahubwo usaba ko bagusubikira kugira ngo uzabashe kwitegura urubanza rwawe. Umunyamategeko yayibonye mu gitondo cy'itariki ya 13 muri systeme, umuntu hari ko nyirukorerwa nyigukurikiranwa yabonye nijoro saa 2 z'ijoro. Yes, nari mbabwira yuko babonye dosiye batinze cyane, yaba umunyamategeko we yaba na Kapiteni Mutoni. Ariko kandi n'impamvu Kapiteni Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite, kandi by'amategeko aremyemera kuba akuriwe nta gafite imbaraga zo guhanga burani cyangwa se yitabire. Nayo n'indi mpamvu Kapiteni yatanze Mutoni Penina nta mbaraga afite, cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga bakareba umwana ahageze, akabebe ko mu ndaho kageze. Hanyuma ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Kapiteni Mutoni afite ikibazo bitabuza abagenzi be 27 bareganwa kuburana, bwasabye ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana. Amategeko arimwemerera cyane, aha ni sawa cyane.
bunganira kapiteni Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareze aba bantu bose muri dosiye imwe bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi kuko dosiye irakomatanye iri muri dosiye imwe ntabwo bigomba gutandukana. uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko aho afungiye mu minsi ishize yaguye hasi kubera amaraso make, bivuze ko umuntu atwite hari ibyo kurya agomba guhabwa, hari ukuntu agomba kwitabwaho. Rero iyo ufunzwe ibyo bintu byose hari igihe utabyemerewe kuko nicyo bita gufungwa. So Maître rero Ibambe Jean Paul wunganira Nemeye Olivier umwe mu baregwa yavuze ko iburanisha rikwiriye gukomeza nubwo Kapiteni Mutoni yatanze inzitizi. Yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana abandi biteguye kuburana. Uyu munyamategeko yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 2025 ariko ko atasaba kutaburanishwa. Yaboneyeho gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Hanyuma y'isuzuma urukiko rwahaye ishingiro inzitizi yo kuba Kapiteni Mutoni atwite rutegeka ko ahita ajyanwa kwa muganga akazasubira kuburana tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2025. Rwategetse ko rero iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza. Urubanza rero rwashyizwe mu muhezo ubwo hamaze kugaragaza inzitizi zitandukanye. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavuze yuko hano harimo abasirikare kandi ari abakozi ba ministeri ndetse bifite aho bihuriye n'umudendezo w'igihugu rugomba kujya mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko rero bushinja CSP Sengabo, CSP Mukantabana na Kapiteni Umurongi kuba ibyitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Hanyuma bwavuze ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamira umutekano n'imico mbonezabupfura kuko barimo abayobozi cyangwa se abasirikare bakorera Minadef. Bagize bati ibyo baregwa bifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo kandi nta buryo watandukanya Minisiteri y'Ingabo n'umutekano w'igihugu kuko nabo bashinzwe kuturira umutekano w'igihugu. Abunganira abaregwa rero basabye ko urubanza rubera mu ruhame, byaba ngombwa ko ingingo zireba abasirikare bakurikiranywe zikaburanirwa mu muhezo. Bavuze ko urubanza rudakwiye kujya mu muhezo kuko nta kibangamiyeho ku mutekano ahubwo rureba abanyarwanda kuko ikiburanwa ari umutungo w'igihugu cyabo. Urukiko rwanze ko urubanza rubera mu muhezo kuko rufite aho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye twese turasohorwa dukwira imishwaro hano mu mihanda ndetse turacyategereje yuko urubanza rukomeza tukaza kumenya uko bigenda. Nitwa Peacemaker kandi ndabashimiye cyane. Yes, mbaye ikaze abakurikiye ukuri kutavuzwe ibintu birakomeye hano ku rukiko rwa gisirikare. Abafana, imiryango, abanyamakuru ndetse na bamwe mu bakunzi ba TRFC, imihanda iruzuye ku rukiko, umutekano ni wose cyane. Baradusohora kugira ngo urukiko rukomeze urubanza mu muhezo ariko twinjiyemo neza cyane ngira ngo mbahiye update yihuta cyane ariko ntaragera kure cyane. Mbibutsa kujya gushaka telefone kwa Rujama Phones ubundi mukabasha kuba mwatunga ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga amatelefone. Ariko kandi ubwo hagati aho ngaho abandi bantu bashaka kwamaza muhamagare kuri izo nimero. Nitwa Peacemaker Pandit. Reka turebe urubanza rw'abofisiye ba RDF Rwanda Force ariko kandi turebe harimo abakozi ba RCS, harimo abasivili bashinzwe muri dosiye ya PRFC. Rukaba rushyizwe mu muhezo ariko mbere kujya mu muhezo reka turebe nize impamvu zatumye rujya mu muhezo. Hano urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo ni ku itariki ya 13 turi mu kwezi kwa 8 2025. Urubanza rwatangiye rero ruburanishwamo abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS. Turaza no kwetindaho cyane, harimo umuvugizi wari uvuye kwiga arafunzwe. Murumva ko hari ukuntu nagira amahirwe ariko ibyago bigenda byiza bikiyongeraho cyane. Ni inshuti itangazamakuru cyane yitwa SSP Sengabo Hilary, yabanye neza n'itangazamakuru n'ubu ndizera ko binazabicika kazakomeza tukabana neza mu kubaka igihugu. Umwe mu bantu bahanga cyane muri communication ubwo harimo na bagenzi bakoraga muri RCS ariko kandi n'abasivile bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi rero byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri
mu kwezi kwa 9 mu 2024 ubwo yari yagiye gukina na Pyramide FC yongeye ikayitombora yitsinze kabiri yitwara igikombe yarongeye irayitombora urumva ko ibyago bigwira abagabo automatically tuzabigera ko nabyo cyane byari mu rushanwa rya CAF Champions League yari yaherekejwe n'abarimo abanyamakuru ba siporo abari kuburanishwa rero barimo umuvugizi wa RCSP Chief Superintendent of What n'ibyo Hilary Sengabo ariko kandi hakaba harimo na CSP Olive Mukantabana nawe ukorera muri urwego rushinzwe kugorora abafunzwe ariko kandi harimo abasirikare batatu barimo Captain Penina Mutoni na Captain Penina Umurungi abo nabo barimo baraburana abasivile rero bari kuburanishwa muri urubanza barimo umunyamakunda Ishimiye Rigani uzwi nka Rugaju hari kandi Ishimiye Rikari hakaba Mucyo Anta Biganiro wahoze muri uyu mwuga kawuvamo ariko kandi ubushinjacyaha bwa gisirikare bashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe Kapiteni Mutoni yoherejwe kwa muganga Munganizi wa Kapiteni Mutoni yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro guhari ku itariki ya 12 noneho bucya ku itariki ya 13 ari buze kuba rero yaburana naho uyu munyamategeko wakibona mu gitondo cyo kuri wa 13 bivuze ngo ukuntu ibintu biba bimeze iyo dosiye yawe utabashije kuba wayibona ntago ubasha kuba waburana kuri ibyo byaha ariyo mpamvu ahangaha tugomba kuba tureba ngo nimba dosiye yatinze kuyibona ukayibona bitinze uko bigenda ahubwo ntabwo basha kuburana ahubwo usaba ko bagusubikira kugira ngo uzabashe kwitegura urubanza rwawe umunyamategeko yayibonye mu gitondo cy'itariki ya 13 muri systeme umuntu hari ko nyirukorerwa nyigukurikiranwa yabonye nijoro saa 2 z'ijoro yes nari mbabwira yuko babonye dosiye batinze cyane yaba umunyamategeko we yaba na Kapiteni Mutoni ariko kandi n'impamvu Kapiteni Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite kandi ibyo amategeko aremyemera kuba akuriwe nagafite imbaraga zo guhanga burani cyangwa se yitabire nayo n'indi mpamvu Kapiteni yatanze Mutoni Penina nta mbaraga afite cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga bakareba umwana hageze akabebe ko mu ndaho kageze hanyuma ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Kapiteni Mutoni afite ikibazo bitabuza abagenzi be 27 bareganwa kuburana bwasabye ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana amategeko aremyemerera cyane aha ni sawa cyane Bunganira Kapiteni Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareze aba bantu bose muri dosiye imwe bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi kuko dosiye irakomatanye iri muri dosiye imwe ntabwo bigomba gutandukana uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko aho afungiye mu minsi ishize yaguye hasi kubera amaraso make bivuze ko umuntu atwite hari ibyo kurya agomba guhabwa hari ukuntu agomba kwitabwaho rero iyo ufunzwe ibyo bintu byose hari igihe utabyemerewe kuko nicyo bita gufungwa so Maître rero Ibambe Jean Paul Wunganira Nemeye Olivier umwe mu baregwa yavuze ko iburanisha rikwiriye gukomeza nubwo Kapiteni Mutoni yatanze inzitizi yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana abandi biteguye kuburana uyu munyamategeko yasobanuye ko n'umukiriya we afite ubukwe tariki ya 16 z'ukwezi kwa 8 2025 ariko ko atasaba kutaburanishwa yaboneyeho gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe hanyuma y'isuzuma urukiko rwahaye ishingiro inzitizi yo kuba Kapiteni Mutoni atwite rutegeka ko ahita ajyanwa kwa muganga akazasubira kuburana tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2025 rwategetse ko rero iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza urubanza rero rwashyizwe mu muhezo ubwo hamaze kugaragaza inzitizi zitandukanye ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavuze yuko hano harimo abasirikare kandi ari abakozi ba ministeri ndetse bifite aho bihuriye n'umudendezo w'igihugu rugomba kujya mu muhezo ubushinjacyaha bwasobanuye ko rero bushinja CSP Sengabo CSP Mukantabana na Kapiteni Umurungi kuba ibyitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe
hanyuma bwavuze ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe, ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamira umutekano n'imico mbonezabupfura, kuko barimo abayobozi cyangwa se abasirikare bakorera Minadef. Bagize bati ibyo baregwa bifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo kandi nta buryo watandukanya Minisiteri y'Ingabo n'umutekano w'igihugu, kuko ni nabo bashinzwe kuturira umutekano w'igihugu. Abunganira abaregwa rero basabye ko urubanza rubera mu ruhame, byaba ngombwa ko ingingo zireba abasirikare bakurikiranywe zikaburanirwa mu muhezo. Bavuze ko urubanza rudakwiye kujya mu muhezo kuko nta kibangamiyeho ku mutekano, ahubwo rureba abanyarwanda kuko ikiburanwa ari umutungo w'igihugu cyabo. Urukiko rwanze ko urubanza rubera mu muhezo kuko rufite aho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye twese turasohorwa dukwira imishwaro hano mu mihanda, ndetse turacyategereje yuko urubanza rukomeza tukaza kumenya uko bigenda. Nitwa Peacemaker kandi ndabashimiye cyane.